Ponovo smo u Ikarbusu. Došli smo da ispratimo proizvodnju novosadskih 10 zglobnih autobusa IK 218 i očekujemo njihovu isporuku već početkom jula meseca. A do tada pogledajte kako izgleda proizvodnja trenutno u Ikarbusu i kako napreduju ostali modeli koji se proizvode i za GSP Beograd, kao i za privatno preduzeće M&M Transit iz Obrenovca. U halama Zemunske fabrike se finalizacija novih zglobnih autobusa odvija užurbano. Na liniju završne montaže je ušao i 10. autobus za Novi Sad, dok je par autobusa već išlo sa trake i na njima se vrše sve pripreme i podešavanja koja prethode isporuci. Na ostalim vozilima smo mogli da vidimo lepljenje prozora, postavljanje unutrašnjih obloga, montažu vrata i displeja, a najzanimljivija operacija koju smo zabeležili je spajanje dva dela zglobnog autobusa. Prilikom proizvodnje zglobnog autobusa potrebno je znati da se prednji i zadnji kraj posebno prave. Znači, posebno ide prednji kraj koji je sa moje desne strane i prikolica koja je sa leve strane. Na ovom mestu ta dva dela će se spojiti. Vidite one žute traverze gore, pomoću njih će se prebaciti jedan deo autobusa drugom i onda nastaje sklapanje. Sad pogledajte i kako je to sve urađeno. Prikolica se pomoću krana i traverzi prenosi na kolosek na kojem je čeka pogonska osovina, kao i postavljeni prednji deo vozila sa već montiranom prednjom upravljačkom i srednjom neutralnom osovinom. Oba dela vozila se međusobno približavaju i centriraju, dok čepovi koji spajaju vozilo ne sednu na svoje mesto. Potom se sve fiksira jakim zavrtnjima sa osiguračima. U proizvodnji se nalazi još jedan zglobni IK 218N za prevoznika Lastra iz Lazarevca. Po tehničkim karakteristikama se ne razlikuje od novosadskih, osim što će biti namenjen prigradskom saobraćaju i imaće troja vrata. Na MAN šasijama su već podignuti kosturi za dva autobusa namenjenih preduzeću M&M Transit iz Obrenovca, a uveliko se radi i na izradi sklopova karoserije za još 20 istih autobusa namenjenih beogradskom GSP-u.